Otkrića bez granica. Ginny, treba nam tvoja pomoć. Kaži nam kako da našim prijateljima pošaljemo poruku preko kompjutera. To je veoma lako. Gledajte. Vi i vaš sagovornik treba da imate modem, odnosno sistem koji omogućava prenos poruka i podataka između kompjutera putem telefonskih linija. Fantastično. Jednostavno se povremeno proveri da li je u računar stigla neka poruka, baš kao da je poštansko sanduče. Ali to nije jedini način. Tokom istorije ljudi su komunicirali na razne načine. Neki su koristili bubnjeve, a drugi dimne signale. To je bilo bolje zbog više brzine, međutim nezgodna strana je bila u tome što se istovremeno mogla poslati samo jedna poruka. Pisanjem možemo da prenesemo mnogo više podataka, ali njihov prenos duže traje. Tek kada su uvedeni elektronski sistemi za prenos podataka, postalo je moguće da se prenose velike količine informacija za kratko vreme. A to je Morzeov sistem. O, drago mi je što si se setio. Onda se pojavio telefon. Pomoću njega su ljudi počeli da prenose informacije glasom. Ti si u pravu. Telefon nas je uveo u eru telekomunikacija. Izumeo ga je Alexander Bell. Ali on je još 1880. godine počeo da radi na takozvanom fotofon sistemu. Hteo je da ljudski glas prenosi pomoću svetlosnih talasa. Hteo je da iskoristi princip prenosa podataka pomoću žice. Danas se proučava mogućnost primjene svetlosti u raznim oblastima. Pričaj nam o tome, Ginny. Svetlost. 4. deo. Sunce je idealan izvor prirodne energije. Na primjer, ova kuća koristi sunčevu energiju zahvaljujući solarnim panelima na krovu. Ovo je sunčana peć od Eilo na Pirinejima. Međutim, postoji i potpuno drugačija svetlost od ove prirodne. To je laser. Jeste li ikada čuli za njega? Prirodna svetlost se sastoji od nekoliko vrsta talasa. S druge strane, laserski talasi nastaju samo od jedne vrste svetlosti, kakva se ne sreće u prirodi. Laserski zraci. Da, kao oni u naučno-fantastičnim filmovima. Sa laserskim pištoljem možeš da pogodiš svaku metu. Je tako, Ginny? Nije to baš kao u naučno-fantastičnim filmovima. Reč laser je u stvari skraćenica na engleskom jeziku za pojačanje svetla stimulisanom emisijom radijacije. Albert Einstein se prvi toga setio. Trebalo bi da je moguće stvoriti svetlost u kojoj su svi fotoni identični. To je bilo još 1917. godine. Pa to je bilo pre 70 godina. Međutim, te 1960. godine američki fizičar Theodor Meinam uspeo je da napravi prvi laser. Evo kako izgledao. Ginny, rekla si da je laserski zrak u stvari veštačka svetlost. Možeš li da objasniš šta znači veštačka? Prirodno svetlo se sastoji od svetla različitih frekvencija. No bolje da nam sve to objasni gospodin Meinam. Prirodna svetlost se sastoji od fotona koji nisu svi isti i koji drugačije reaguju. S druge strane, laserski sistem stvara fotone koji se svi kreću u istom pravcu i u isto vreme. Meinam je napravio aparat u kojem je dolazilo do interakcije između fotona koje emituje lampa sa atomima kristala. Tako je dobio potpuno identične fotone. Bio je to prvi laser sa rubinom. Nakon mog lasera napravljeni su i drugi tipovi aparata koji umjesto rubina koriste druge kristale. Ili druge gasove kao što su helijum i neon.
Postoje i laseri koji koriste poluprovodnike. Svake godine se stvaraju novi tipovi lasera. Zamislite samo. Zadivljujuće. Ali reci nam, Ginny, zašto se koristi laser? Pa laseri se koriste na razne načine i u raznim oblastima. Na njih se nailazi svuda, evo na primer. U medicini se koriste laseri za lečenje određenih vrsta raka, koje se ne mogu operisati. Eksperimenti su obavljeni i na psima. Hirurg ubrizgava specijalnu boju u krvotok životinje i ona se raširi po celom telu životinje. Tu boju upijaju ćelije raka. Boja u tim ćelijama upija lasersku svetlost, što stvara toplotu i tako uništava ćelije raka. Pojedini tumori se mogu direktno uništiti u telu. Optička sonda lokalizuje tumor za laserski zrak i onda se spaljuje tumor. To je, eto, jedna od korisnih primjena lasera. Fantastično. To znači da se pacijent operiše bez krvi. Baš tako. Trenutno su u toku brojne istraživanja za primjenju lasera u medicini. Jedna od važnih oblasti primjene je lečenje oštećene mrežnjače u oftalmologiji. Pomoću lasera mrežnjača se vraća u prvobitno stanje. Još jedna korisna primjena lasera je kod sečenja. Laseri sa ugljenim kiselinama se koriste kao hirurški skalpeli u operacijama koje zahtevaju veliku preciznost. Kako je zrak lasera veoma tanak, hirurg mora vrlo pažljivo da rukuje njime. U slučajevima tumora, laserski zrak može u potpunosti da uništi obolelo tkivo i to ne oštećujući zdravo tkivo oko njega. Osim toga, rana zarasta mnogo brže nego kada hirurg koristi normalan skalpel. U industriji se laseri povezani s kompjuterom koriste za precizno sečenje raznih materijala, kao na primer štofova u tekstilnoj industriji. Izmenom programa u kompjuteru se lako menja i kroj proizvoda. Kim, odlično ti stoji. Laseri se koriste i za sečenje metala. Pa čak i dijamanata. Verovali ili ne, neki poslovi koji su trajali satima, sada se obave za nekoliko minuta. I to nije sve. U oblasti fotografije laseri se koriste za stvaranje trodimenzionalnih slika. Te slike se zovu hologrami. Evo kako ti aparati izgledaju. A evo i nekih primjera holograma. Priznajte da su lepi. Baš jesu. Već sam vam objasnila da su svetlosni talasi vrlo slični onima koji se koriste za prenos televizijskih signala. Znači, zahvaljujući svetlosti mi možemo da gledamo program na našim televizorima. Tačno. Ovo je televizijska slika koja se prenosi normalnim elektromagnetnim talasima. A ovo je slika koja se prenosi optičkim vlaknima. Optička vlakna? Tačno. Optička vlakna se koriste za prenos informacija. Prvi pokušaj u komunikaciji su zvučne talase transformisali u električne signale. To je osnovni princip u telegrafu, telefonu, radiju, a kasnije i u oblasti televizije, gde se slika pretvarala u elektromagnetne talase. Danas se i svetlosni talasti koriste za prenos informacija. Mada je frekvencija svetlosnih talasa 1000 puta veća od one koje imaju radiotalasi. Zbog toga je količina informacija koju mogu da prenose radiotalasi znatno manja od ogromne količine podataka koji se mogu prenositi svetlosnim talasima. Međutim, ti svetlosni talasi moraju biti ravnomerni da se ne bi izobličili podaci koje nose. I zato se koristi laser, jer on stvara zrak koji je vrlo stabilan, zar ne, Ginny? Da, ali ako laserski zrak usmeriš pravo u vazduh... Gledajte! Bum!
Jadničak. Gotov je. Vidite, ne možete informacije tek tako emitovati u vazduh. Prašina, kiša i slično su velika prepreka. Mora se stvoriti zaštićen prolaz kao neki tunel. Sad je bolje, jel tako? Razvojem ovih zaštitnih cevovoda omogućen je i napredak industrije optičkih komunikacija. A taj cevovod je u stvari optičko vlakno. Tačno, mada optičko vlakno nije deblje od ljudske dlake. Tačno. Stakleno vlakno je debelo jedva 10 milimetara. Stakleno vlakno? Tačno. I pogodite od čega se pravi. Od peska kojeg ima na svakoj plaži. Optička vlakna se prave od peska. Baš tako. Pesak se topi u pećima, a zatim se izliva u cilindre i dok je još u žitkom stanju razvlači se u beskrajne niti duge kilometrima. Optička vlakna su otporna na toplotu i na vlagu, ali su veoma krta. Zato se od svakog vlakna stavlja zaštitni omotač, pa se onda od njih pravi kabl. Evo primjera kabla koji u sebi ima vrlo mnogo vlakana. Mada je tanak u promeru, kabl od optičkih vlakana prenosi 1000 programa u isto vreme. Ali, Ginny, ako su vlakna tako tanka, kako se kroz njih probije laserski zrak? Pogledaj ovo, pa će ti biti jasno. Vlakno je projektovano tako da zrak usporava u sredini, a ubrzava prema obodu. Na taj način svi delovi zraka stižu bez kašnjenja, jer bi to prouzrokovalo izobličenje signala. U ovom vlaknu signal na izlazu je potpuno identičan onome na ulazu. Međutim, kada su kablovi dugi, moraju se ugraditi i releji koji pojačavaju signal. Kod bakarnih kablova releji se postavljaju na svaka 2 kilometra, dok su kod optičkih vlakana takva pojačanja potrebna samo na svakih 25 kilometara. Podvodni kabel preko Atlantika koji je postavljen 1988. godine dug je 6500 kilometara i može da prenosi raznorazne informacije u telefonskom, televizijskom i kompjuterskom saobraćaju. I to sve u istom trenutku, Ginny. Da, ali to nije sve. U budućnosti će se koristiti u mnoge druge svrhe. Pogledajte. Ovo je prototip voza za velike brzine koji lebdi na magnetskom jastuku. To znači da su eliminisane sve veze sa šinama. Zato će ovakvi vozovi moći da putuju neverovatnim brzinama. Ovaj je, na primjer, u stanju da dostigne brzinu od skoro 600 km na sat. Čekajte, nije mi jasno. Kakve to veze ima sa optičkim vlaknima? Evo, objasnit ću. Da bi voz postigao tako velike brzine, potrebno je stvoriti veoma jako magnetsko polje koje i drži voz iznad šina. Zato je potrebna velika količina električne energije. Međutim, tako velika struja znatno ometa uređaje u vozu, kao i vezu između kontrolnog centra i kompozicije. Zato se umjesto električnih vodova koriste optička vlakna, jer svetlu ne smetaju električne struje. Da li to znači da je ovaj sistem bezbedniji? Da, pri tako velikim brzinama precizan prenos informacija je veoma bitan za bezbednost samog voza. A sada ćemo se zabaviti nekim drugim primjenama optičkih vlakana u oblasti komunikacije. Okej. Mogu se, na primjer, razmenjivati velike količine podataka između raznih korisnika. I to za privatne i poslovne potrebe. Zahvaljujući tome, vaši mama i tata neće morati da idu u kancelariju baš svaki dan. To bi bilo sjajno. Vaš tata bi odavde mogao da komunicira pomoću viziofona ili da prenose dokumenta pomoću telefaksa. Hvala. Kupovina bi se mogla obaviti iz kuće, pritiskom na nekoliko dirki. Molim vas, 2 veze luka i lepu sočnu šniclu. Specijalizovane video kompanije su već stvorile čitav izbor programa, razni kurseri, dokumentarni ili igrani filmovi. To je neverovatno.
Tako ćemo biti u stanju da stupimo u vezu sa nekim centrom i naručimo film koji nam se gleda ili čak kurs iz neke oblasti koja nas interesuje. Baš tako, zahvaljujući viziofonu, moći ćete direktno da razgovarate i sa vašim prijateljima. Ne razumem. Ako želite da vidite nekog prijatelja koji ima viziofon, moći ćete da ga pozovete. Tačno, ali još imamo dugo da čekamo na viziofone. Hajde da pogledamo šta nam budućnost sprema. Au. Zdravo, šta ima novo kod vas? Drago mi je da vas vidim. Šta radiš? Baš sam položio neke ispite, planiram mali odmor. A šta ima novo kod tebe, Alex? Ništa naročito, ali uskoro treba da polažem ispit, zato učim. Aleksov prijatelj živi u drugom gradu, ali zahvaljujući tehnologiji optičkih vlakana, oni će ne samo moći da razgovaraju, nego i da se vide. I to sve zahvaljujući videokamerama i optičkim vlaknima, pa to je zapanjujuće. Ne, to je napredak. Čujem da se zanimaš kompjuterskom grafikom. Tako je. Sad kad imamo vezu preko viziofona, možeš da mi pokažeš kako to izgleda. To je sjajno. Čekaj malo, sa ovakvom opremom nećemo morati ni da idemo u školu. Nova tehnologija i nova komunikacijona sredstva će nam omogućiti da bolje upoznamo svet koji nas okružuje. Ta oprema nije izmišljena da bi svi postali lenji, Alex. No, pa I ti ćeš dalje ići u školu, a sva nova tehnologija će vam samo pomoći, kao telefaks, na primer. A ja sam tamo ponadao. Nula, 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 nula. Moj pametni brat viziofon baš nije pomogao da popraviš ocene. Da, samo se ti smeje, čekaj da vidimo tvoje ocene. Hajde, smirite se i zabavite se malo. Ti si na redu, Alex. Pazi ovo. Šta kažeš na to? Daj mi priliku za revanš. Razmislit ću. Izvini, imam poziv na drugoj liniji. Vidimo se. Alex, kraj viziofona. Htela sam da popričamo kako si. Odlično, a ti? Napisala sam kompoziciju za tebe, hoćeš da je čuješ? Naravno, čekaj samo da prebacim to na stereo, jel važi? Odmah da si se probudio. Mrzim te, mrzim te, mrzim te. Tako nešto uvek meni mora da se desi. Mislim da će se Ginny složiti sa mnom. Dobio si šta si zaslužio, Alex. Pusti me, uvek me ismejavate. Mislite da je smešno? Ma bila je to samo šala, Alex. Vratimo se onome o čemu smo pričali. Optička vlakna se sada koriste za prenos važnih sportskih događaja da bi se dobila što kvalitetnija slika. Na primjer, na olimpijskim igrama u Los Angelesu i u Seulu. Naučni instituti koriste lasere za izložbe tehničkih dostignuća. U automobile sutrašnjice
Ugrađivaće se optička vlakna. A to su samo neki od mogućih primjena. Šta je bilo? Nešto si zabrinut, Alex? Razmišljao sam da li će ljudi uvek koristiti sve ove blagodeti za dobro čovečanstva, a ne sebično. U pravu si. Tehnološki napredak se može iskoristiti i za uništavanje umjesto za stvaranje. Ponekad podstiče našu urođenu lenjost. Zato treba da se naviknemo da na pametan način koristimo novu tehnologiju, a ne da čekamo da se dogodi neko čudo. Potpuno se slažem, Ginny. Ima mnogo toga što još treba da naučimo, ali je pred nama uzbudljiva budućnost. Ej, nismo zvali Ann! Ja, zaboravio sam. Još i zauzete linije. Čak ni optička vlakna ne mogu da zaustave te pričalice.